Meghalaya Youth League arjar arpusaw kabalapulong da Meghalaya Football Association a West Khasi Hills Zone kelasdang hak arpo tarik Naitung na bynta ki khynnah shynrang under 14 but 16 karta. Jingiakhun hakini sngi West Khasi Hills Zone Madan Mawkadiang Ndsa haka under 14 kalalong hapdeng Nongstoin District Sports Association Ndsa pyrshah ya Eastern Border Sports Association Ebsa. Nongstoin District Sports Association kalajap ya Eastern Border Sports Association dah nyawla not. Haka under 16 ke Ndsa kala khur jingjop dan riu lakaway ya Eastern Border Sports Association. Haka under 14 ya nam man of the match la yodu Ebenzer Kharshandi na Eastern Border Sports Association. Katba haka under 16 ya nam la yodu Fredyson Lyngdoh na Ndsa. Kaju Khubor ngadon ban mau kumni ya kiliki apok technical kiben pakiban la bandon apok technical kiben kita bagi team officials lembru bagi substitutes team officials lembati substitutes.